Goeiemiddag maats, juffrou Kamferie, ook bekend as die taaljuffie. Ons fokus op vraestel 1, graad 10 IAT, leesbegrip, opsomming en taal. Ons sal 'n tweede skyfie kyk opname van die advertensie. Kenmerke van advertensie, the guidelines that you need to use. You need to analyze your advert, analyseer die advertensie. 1.1 hoofopskrif, the heading. 1.2 verskillende fonttype en fontgrootte, different font type en font size. 1.3 vetgedrukte woorde, bold letters, foto, prentjie, picture or photo. So when you use these guidelines, not all of them might be on your advert, so you need to use your pencil, you need to write in what you see. Visual text means that visually what you see, what you can identify. 1.5 teikengroep, target audience or target group, for who's the aim here, for who is this advert. If it is a holiday at a beach, it might be for family. So the target audience is important. If it is school clothes, it will be for parents. But the attention is on the learner as well. 1.6 contact besonderhede, contact details. It can be in a email form, phone number, WhatsApp number, and also website. 1.7 logo stays logo. 1.8 is die slagspreuk, the slogan that's unique to the company or the business. 1.9 indicate van advertensie is the perks. What are they offering unto the reader? What is different about this advert? As ons na die advertensie kyk, ons kyk na die foto. Wat kan jy sien? Wat kan jy identifiseer? Daar's 'n hoofopskrif, there's a heading. Kleurvolle advertensie, the whole advert is colorful. Daar's 'n foto, daar is prentjies, die blomme, die voete. Daar's nie kontakbesonderhede nie. Teikengroep, the target audience is people that they care of their feet, people that will buy the product. Die slagspreuk is nie daar nie. Daar is wel promosie, the uniqueness of the advert. It says, koop 2 en kry derde een gratis. Doen hierdie advertensie en kry 10% afslag. Voetlief is spesiaal gemaak om jou seervoete beter te laat voel. Kry voetlief by jou naaste apteek. Kry pragtige voete, gebruik 2 tot 3 2 keer per week. So what can our eyes identify on the picture, on the advert? Daar's 'n hoofopskrif, verskillende fonttype en fontgrootte, kleurvolle advertensie, asook vetgedrukte woorde, foto en 'n prentjie, kontakbesonderhede. Teikengroep, mense wat daarvan hou om hul voete gesond te hou. Promosie wat aangebied word, there's a special going on, it means promosie. En waar kan ons dit koop? By enige jou naaste apteek. So it's the pharmacy. Where can you buy it? At your nearest pharmacy. 3.3 Hoe word die leser gemanipuleer om hierdie produk te koop? How do they manipulate the reader to buy the product? 3.3 'n promosie word aangetoon wat aanloklik maak vir die leser. So they're giving a special. There is 2 specials. One special, you get 10% when you show the advert to the chemist or at the chemist. And the other one is if you buy 2 products, one you get free. 3.4 Waar gaan Voetlief gekoop word? Where can you buy this product? The product's name is Voetlief. 3.4 By jou naaste apteek.
3.5 Hoe ondersteun die blommetjie die inhoud van die advertensie? How does the flower fit with the whole information? How does it fit with the advert? 3.5 'n blom simboliseer kalmte en dit gee 'n vars geur af. Die blom simboliseer die produk en die voordele wat dit inhou as jy die produk gebruik. 3.6 Hoekom sal die adverteerder jou oorreed om die produk te koop? Noem 2 redes. Why does the advertiser want you to buy this product? Why? 3.6 Die produk is gemaak om jou seer voete beter te laat voel. Jy kry ook 10% afslag. 3.7 Kies die korrekte antwoord. Na die behandeling is die dame se hakke so glad soos is dit A. Olie, B. Seep, C. Botter, D. Bananas, B. Seep. 3.8 Ga jy gebruik maak van hierdie produk? Motiveer jou antwoord. Ja, ek hou daarvan om na my voete om te sien of nee, ek hou nie daarvan om product aan my voete te smeer nie. So the question is, would you buy this product? So you can give any answer that's relevant. Baie dankie dat julle ingeskakel was.